ner malaken yam biya kamal ka Nuer TV atikon ka jom bi kono lingwase me kejen raja bana kwene jo bana kwen bana raja ka kwiko rendan en chitwok re which ka longechuk ka matiang ko le la Udier payam jen bana raitina no te ka jo radian banyo ga yakelba inshallah ta governor Lieutenant General James Kwang Chorale Ramadan la Cour Greater Apanal State ban man chalat gwasame ban jenyok kamade konading no tega rwainti ngwante goro no ban linga jalere me ati goro no benyo ka yekel kan ko rajme kan ko na tok ban janga jagwan won en wale kiepan no re weekend Nasser County cha kwante konte cha European te cha no ngakim yadi chala no te ka nuare ti chewo ka cha ka loka kwan kane to chala do chicken wardial but ka Thok ki ka tan enten content te ke manaken maybe ten content mark kwang shora le kiten mark ni ko ken content la kwar especially Ramadan ela commissioner en jidida pai kwan je Ramadan dong te ka nated content chiwe cha report mo cha je tup ka channel ko ken shit ka high radio cause neti mitem ku kan report la kan report mu ku ka benefit ke ba ngaje no ken ete ga mo gamlet kana community while in fact they do not care chicken deer kene kon la nuer tin re weekend Nasser gwaye are ler kana me ban kun kamadan le rode no dung lungu sugalat kona me no shabin la shock ka SSPDF ka jo chalat pan chalado chikaji lani din konti la SPLA IO chalado chicken ka joj ke chicken ka jojere wi ko Udier ka jo ran chalat report mi shangun kenyam madong ken itu man ken jego no ngum le rode ke report pa le benen tam right corner madong de ko nyoga yekelo wa Udier te pin SPLA IO tama alo sha kume SSPDF chaje joj re which ko Udier ka longechuk gwazme chana right kamana chalat akwang shorale generate we ka longechuk kanti tala kormere tama memo she talk cause we all have seen samples on social media nyok janaro keneten and gwadami and chala no chijejen bor ken SPLA IO wa chicken dini SSPDF chicken ka joj re we ka Udier ka joran cha kwen ko bana mila feki mila talk bana jalat no but governor Kwang Chorale kamen chalat ajene come as return to Longechuk County ka kor gwade dane shukume SPLA IO kene kume mala kume SSPDF chala donating kuchit ka kwere nyam mela commissioner ngai kon commissioner nyam la commissioner Longechuk wude shal ke dak today ran SPLA IO ka gwade dane shika gwaj kene wude pay kwanya la commissioner and pay kwany commissioner jidit mishale too late kwang dio tulit kwang dio jaram dana jel ke dini SSPDF lo beken ko beken Longechuk beken ka social matiang men mo shika wo shika proceed kan ka Udier dio je dong mi jaram mila lere gurungwas me deri ngaje gwade dana shi confectin pan geje shi kon jigo gwan go sha Udier cha jamak SSPDF ka jawo dana shalat wa shuji SPLA IO chukarodin like jok no ka kore chalara wachi buten pan ci kormu je to kam dia la to kam SSPDF kan SPLA IO dungdo an walle kaman to wacha wicha nyoko makap ka je SPLA IO ka jawdana cha kun gwatame Governor James Kwang Chorale jente ka communication kaneten kontin la kum SSPDF ko te kala kirma yadit ngai kono no Longechuk e county kel ka hostile county statesalat hostile counties ni chop kan bangwan ka hostile counties wa baro ke friendly counties ka joda ne chalat Dr. Lumoro me che konen nen chalat ka juba menyudo kan kantin konen kwa target ke kantin tin kontin go ke jen go chicken chunga jang ke chicken chunga kirma yadi kan kantin konen kwa target chitke ulang Nasser no we ka fan gak so ngai kon kan koro konen to kan tama re winter tone kaman to kan tama man chalat Kwang Chorale go shi kam che ben ka Udier na mo shi talk mande lariye chi to ko jom shangun tama netin content winami ban mala talk ban je report but I radio la kaje so chicken talk a lot so do not pay any attention kamisha report kume mala kume kirma yadit no ade jogana na some of my channel cha ka remove ko lan talk lan a let ka talk English and I talk one of my channel mitika around 9500 charge remove charge terminated so I do not know why it happened but
wo dong chaje la ne tin wo ko la na writing ka to English cha gor no de kon ka defend ka jo dan la kana lat ke tin kon je lat kan ka mi che la ro shan wer sha ka nek shan wer ya ga bom no ka shi turun kon especially me lat kon ta dana sha na cha dul cha wang ka je ke nyok la je ka to English ne ti kon la kume dun South Sudan la kana report jen dana to ngon temme. So I lost access to some of my channel ke kwidian ko kwa ka report na. So an gwado me man bana ngaje gwa en kur to gane bi ngaje no kur mi to bo social media no kone kon la nuwer cha goro no de kon te me de link we mon. Ka cha goro no te me de kon la ne kon. Many channel kon te ga la kan ka report all the time bana mo shi jen dine jen. Chang chi ken ke gag bong wor ba ba te ko kien bu kon kalem. Bana to bana jelat gwa se me te gari mi chi to gre dwaran ko on teme doran cha goro no ba je ke jang che me ngai kone. Medan chana na ka Nasir chana na ka longechuk chana na ka wulang right now gor kan no big na nyok mena kan nyok ka wulang let kan sorry ka longechuk let kan ne mandan chalat ka Nasir no chana juj ke area dung Nasir dan ka liu cha nang na bur bi jana na gor kan no let kan ba ka longechuk right now gor kan an gwaz mi ke liu ba je occupy netin kon tila dinka ngai kon dinka lead government ma let kan shi ma gwa shi chong na kana nuare chirman chan ngaje no chaga cha na ngum kula ngut right now ko kon ko la nuare me de kon le lip nyog no bana regime na kon bana jelot nuare na ko kon bana ko tell away we cannot do that so bana yik fight either social media ke lalje ka pin am de kon longo ne bu kon yiglat ka gwade dan meje ko meje to 2013 be 2014 2015 2016 gwade dan e bidakre mo charbay kul nangre wi ke juba chan me dan e ci tuok chan ngaj chaja pele ne men me ci korche otwo after that che tegneti mo telan wor wew ti cha jurke yo ne di alto che kan lo chi kan mat kel kan wore a jem ritena tem right now ci anen kana se me changa che to cha kong shora le cha non ka babur no bena ne te kon la de kon tere we kana ser ku yar de ci anen no bi ka baburi ba ka benger bat ci ubeken gula ta ka ko bi kan wore kon tere we kana ser biken ka benak a jene dane cha action cha chu kan anwer wayami ci kor mo je chutwo gen ci anen wo tamma ci kor mo ci wore wi ka South Sudan ci mala dial ci ga gek wona ka man peace initiative en do mo to wore wi ka South Sudan ci gek right now ñu den wote kon ko bom ban mo kon we lazy ci kon fight back ci kon goro no de kon mandana gwa ke ne kon special doran kon ko la nuare tel go bana woten so en malat ke jang en ram mat ke jang ci kon mat ke je ko ngeji en tamma medan me kur me je to 2013 taram chapel ka kon ajiran we ngutin as long actually nuar waji tong nuari ajin target so ngai kon to so on time man chalat governor Shol governor Kang Shorale no she talk another thing man go ready lad bani ka kwinen kon sha barne kon sha nagare ko to no tel me sha mention ka casualties kene de kon te ka bot tel me chalat ka kwide SPLA IO kan lat kuma point the SSPDF kan lat ke SSPDF kan ko na la bot ko bekan man ngan bekan malat all the time mite meje to kan te kon la SPLA IO la kan ka mala juira barayna ko she wo gwa ke so chikan goro no bekan report men bekan report ken ala media ko na ham jen do bdan te men de kan ko lon ko bu ga media kan te ke media didone tin ku information la orar ke so telecom media ant lat kon kon la nuer teleka but kan te media ne to ku kan win mon ku kan la kai ni lot of things let kan ka so no mo a kel me let kan tam mo a ko do dien bo me ter kana me ku konta dan de kon lel keje but men kon mala lel all the time we go to social media banaje report but they don't listen international community tele gwamno jawdan be jelinga je but men kan kon right kon all the time special use kon to dan be kan ngaji no temle road okay but me kon ke media ne te la ka reporting so channel me ko kon target like you guys already know that my channel charge gek some my channel also charge gek ka kuiko chero dan yol ten la no right to listen la dane je then ba kan turin ken ngene kon la kwar ba latin ba manan chero la ba jelat ko ba je kula ngach but chikene gek cha report che me chikala no kume South Sudan no ba ngande al ba ka report en mi chalel ba report ken so na many adwer ka ke ko cha freedom of speech ya de to cha de yar ramir right ko no retek ana shanek so der kula mi jegde so but let ken power dana take ke tele reaction use ken power en enemy chi to go ko na gor no ban struggle ten so jo me de jalar yen go ko dana chi to re which ka longechuk right now ala longechuk te pin SPLA IO ka jo dana chalat
ane ban jigum do dien chwa mutok chwa jeling ne de konen chore wi kanasir tin cha kona mo cha jawok cha kam ke she man dien gane de kontila nur wo shi ke rele nur te konde chanak teram sha gada nak nyaade nak ke cha bok ke chemical and shal ke insidiar me dewre wi kanasir I don't think so che dem to so jin war ngay no gwantero kon chana ka ngaj dinka ne de shal ke tien go sholo ke chuluk la tet ber wona kane tin kon ti chol kon ken go murlene. These are the people didn't contain yarka konka naka konka where can shang there kachi wanna go no bana fight kaka. Please let work up. She tam ko bana le niana tam atam ko bana ran jech. Ana gan wera mo meda no no ban wer baga ledika atam ko barwaje betin jer kon lar gan wer bakala de. Ko jen do bana fight back jetam do dien. Another thing bana jitaran bana ngai kane ko lan wer kon. Especially in wer kontin kwa kayo. Jen me jen kwer ka below yun kwer lo negana ma jen she fit kan wor society en go bay chola no jin war ka kel anyway ajen jodana go de nyaa kel an ban nyoben kala rodien ka gwasen be biatemal bye bye